Tak teraz by sme chceli jednu takúto kvetinku pokrstiť. Táto kvetina sa bude volať. Bude sa volať levandulové údolie. Je levandulová, taká nežná, krásna, tak myslím, že také údolie s takýmito farbičkami je celkom nádherné, takže vymysleli sme takéto meno. Neviem, či každému to bude imponovať, ale myslím, že je to pasuje. Takto, aby ste ešte vedeli, kvet vyšľachtil pán Peter Lelek. Nie len, že slovenský, ale svetový parametrov šlachtiteľ. Teraz dovolte, aby som teda pristúpil k tomu aktu. Takže ja ťa krstím menom Levandulové údolie. Nech sa ti darí a súčasne krstím. It felt so free, but easy as the summer sun, and you are like the winter moon. So maybe you can understand why this is not for you. Falling, falling, feel the weight of the world pulling down again, and I know it's true. It's true. Now I awaken with a broken smile and stare out at the pouring rain. I know it's been a little while, but that's okay. I am a star that shoots through open skies, the kind that's passed before you even see. Maybe you can understand why this is just for me. The weight of the world's pulling down again, and I know it's true. It's true. Falling, falling, feel the weight of the world pulling down again, and I know it's true. It's true. Lie awake now, honey. Gotta let this be. Pretty soon now, honey. Ukážte prosím, ktoré odrody by ste tak... Biele niečo, alebo... Aj biela je pekná, aj táto. Aha, toto brčkavé. Toto malvo brčkavú. Chyťte si to, aké to je. A môžete naozaj... No nie je to umelé. Nie je to umelé, je to naozaj živé na záhrade vypestované.